Rad, red, disciplina, tako bi se mogao opisati trening na kojem djevojke u punoj snazi i sa puno energije pristupaju u svakom satu kako individualnog, tako i grupnog treniranja. Mislim da je onako najljepše kada se svi nađemo u sali i kada sparingujemo, kada ono što prošli trening nismo mogli uraditi, danas već možemo, sutra smo još jači, tako da to neko druženje i ta neka energija među nama je nešto najbolje što mi se dešava u procesu treniranja. Najviše mi se dopada to što vam jača samopouzdanju. Pored tog nekog fizičkog izgleda, jako dobijete na svom samopouzdanju, nekako ste svjesni sebe. Brži ste u svemu, bolje se osjećate nakon treninga i znate da se možete odbraniti ukoliko se nađete u nekoj od nezgodnih situacija, recimo. Ovo je za mene mjesto za odmor i mjesto gdje mogu ostaviti sav stres koji se akumulira tokom dana. S obzirom na to da radim i da studiram, iako radim posao koji mnogo volim, ipak tu se dešava svašta nešto svakodnevno i onda dođemo ovdje, ostavimo sve frustracije, sve nervoze. Klub je otvoren svim djevojkama jer starosne granice nema. Mi imamo početnu i naprednu grupu, što je jedna odlična stvar jer uvijek imate prostora da napredujete. Ova početna grupa savladava na početku tehniku, jer ovdje dođu, mislim, često imam pitanje, nemam iskustva, nisam se nikada bavila nijednim sportom. Iskustvo nije potrebno, prethodno bavljenje bilo kojim sportom nije potrebno, čak nijedna fizička aktivnost prije ovoga nije potrebna, mi zato imamo podijeljeno tu početnu i naprednu grupu i školu, kickboksa i eto te treninge 1 na 1. Svima u ovom kolektivu mentalna snaga je na prvom mjestu. Ovdje nije samo svrha izgradnje tijela, nego izgradnje samopouzdanja, mentalne jačine, to je ono na čemu ja stavljam akcent. I moja želja od početka, kad sam počinjala to, sve je bila da bukvalno osnažim žene. Prema rasporedu, treninzi su ponedjeljkom, srijedom i petkom u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu od 18 do 19 i od 19 do 20 sati.